Assam Assembly kili ka farman polling officer la pen sai phuatum polling ke tang adim bar pon tang do. Bokojan LAC Congress pen karjab dun rotoning ke phan ki jutsi vote ke hang PMA ka padopon. Pini koila matialong katsa songatum phirang ke mai kangni. Bolang peralong BJP party atum vote ke hang amai pi kapadopon. Prangsi berta kelang arato anaphan nilihen pen kardom pajero kardom. Non nili karbilong ria berta ke thanabang sami ojang terangpi. Non berta ang ton pen arjuponsena. Assam Assembly kili ka farman polling officer la pen sai photum aphan polling ke tangadim bar pon tanglu. Pini there poni phai thong ke barni Difu Government College strong room pen non ke wangji jangmi poni phai ECR ni Assam Assembly kili ka farman polling officer la pen ke ton ke lang sai photum ame thang peri ke choson anparta EVM hai hui ponsi lakha kreser ke hawar ke hat LE siang kang vote ke jok jadim bar pon tanglo. Tam lo lang lok so. Assam Assembly kili ka phan vote ke hang radamai pi pini ka pa jutsi aranilo. Bokojan LAC Congress pen karjab dun rotoning te phan hanjang lang solong vote ke hang PMA paman pon. Laso vote ke hang amai long Congress asong japu nang ka chitong dunji alam dulu. Bonta botor ka hino jok alang li nang chitong dun thek thedelo. Bonta alang li pen rada phan kapachini pona phan lamarjan pen si pachini pon lo. Alang lipen kapachini pona tengki Congress aja kong chelong chulo polotang te Article 244E implements po. Lapen kiduk dat arada tumaphan ake joy pen mier hing che thor pon long po. Ove kimia tumaphan lak pho vorenga warsai pipon po pusi alang li lamba che thang pon. Hanjang langso Congress vote kerega melong KADCC amai phu khorsing ingti Bokojan LAC Congress candidate Roton ingti hawar ke hat Difu candidate Sanjib Teron Sumrong hang Congress along klembang pubang phetu nang chitong dun. भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं आज आपसे मिलने आ रहा था मगर मौसम के कारण नहीं आ पाया। चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी ने महाजोत ने आपको 5 गारंटीज दी हैं। पहली गारंटी CAA को हम असम में नहीं लागू होने देंगे। ये असम पर एक आक्रमण है, आपकी भाषा पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपकी संस्कृति पर, कल्चर पर यह आक्रमण है, इसे हम नहीं लागू होने देंगे। दूसरी गारंटी 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। तीसरी गारंटी 365 रुपए मिनिमम वेज टी गार्डन्स के वर्कर्स को हम गारंटी करके देंगे। चौथी गारंटी 200 यूनिट महीने के बिजली के आपको मुफ्त में हर परिवार को दिए जाएंगे। पांचवी गारंटी 2000 रुपए महीने के असम की हर हाउसवाइफ को कांग्रेस पार्टी महाजोत गारंटी करके देगी। आखिरी बात, जो हमारे हिल ट्राइब्स के लोग हैं, बीजेपी आप पर भी आक्रमण कर रही है। आर्टिकल 244A को वो स्क्रैप करना चाहते हैं। हम आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करके आपको देंगे। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और जो हम आपके लिए करना चाहते हैं 5 गारंटीज वो हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Pini Karbi Anglong Territorial Social Security Association katsa hampang songatum phirang ke mai ke phanang kokki nona phoi Bokojan LAC MLA kili ka hotki methang Karbi khai candidate aphanle vote pira pahai vek nangpo athema ke ramtang Bokojan alongki ningkan pho MLA ang hoi ingni alo seta Article 244A ki kithi tang agenda lapen Assam Governor aphan momin ki methanga pet pen kido kapalido lapen Karbi Anglong aro hampang songatum ki tangka dalal pusi akoi ki pike ning duklo lapen lapuson rarapan kisung kiduk hot kerap nang ji abang
si lapusona sai langnu ki klem thurong apot si sodak pen pinrem nang koklo pini labang so mayelong katsa central amaipu samson ingti nilip katsa amaipu mohendro kathar kongchun bang mithiu tokbi bimol ingti martin kathar daniel hansi lapen koilamati area sdb lawrence teronatung chetongdun lasi non apong social organization tum an chilangsi ase ang tong chi pinang ko kadim la halo je karbi khe ge ching hona joine mithang long ri long pat chirai kom nang ji pu pen na jok labang so chingrum pet pen karbi aphan pe hai luna kali liputang te ilitum bukaja na long kachotoi dun dr mumin na bangke yong se haidet liputang te akaprek akhe karbi pen akhe karbi pen prek akaprek atum hana akhe ana bangke regional council iseng pije phan sa lang like chisik chidang pon la pen alang like luta tok lo alang li governor phanta luk pitang lo la pen rada long tang tum ke jai dak la pusona pora hot si song atum sita me chini dun si kithur pak pen kan ye nang ko ka bangke yong si alang li misena sonte ke dam tang da misena pot si ka do vita chirap chitu dun lo alang li phan pe hai lo non pe hai det pen na bangke karbi phan lang big si pini ke alang li la puson karbi birudhe akam sinang klem rong lo la pot si song atum an ning ki duk chipak lang si karbi akhe ki lu ke lom akhe methang along ri long pat vir det pu po kama tha pen si pini dr mumina phan perem nangji po bangke song atum ta kan ye nang ko bangke alang li council nang thak pora da nang le tum ba ili tum sta me ining pulo na alang le phang si pe haida lo liponte da garo district pupo lapen apar ke lata adivasi district pupo lapen naga district pulo itu ma adim non nang ke jogji labang soal lo ke alang le mithang apet pen governor phan pian lo tangte itung karbi itung pia pot itu mek prang thek thelo ma lapen apar ke komane lata itu ma constituency ang bong komane munit sodet komane kithi konane a city long damat thiam lot pu konane ili to ma mla mumin alang li dun sila bang so kithi tangar pum dak a hemlong pale loma thek long loma ti bali tum la pena par ke kone kisu dara bang phan ametham pilo hoy mla mat bang krusi rabun tan jo puli tum kumane di malong thek long ba ili tum thek long le apos ili to methangar lenga phan ili to kar biamuni phansi vote pilo liputante ili tum arlenge hian ai abi ok bu akaching hondoji lapena pa ke district nang thak je long pu ke lang li arleng hija pa lang tenang klem klei ame thanga an ban ke alang ichir duga an ke mithan phak phan pipe sa mithang choi lapusona thak si ili to muni hija ni to marleng hian na phansi vote chipilo liputante ini to ban jong he pusita me kaching honi doji la pela baso district na thai to la puson na tai ke claim to bang claim le daji la sini tum hombhanga song pen matante ladak nili homestay along katsa organization along nili nomat president do bang nili hin pen ban nili tuma hin pen akachuni report ke la hello non election non ke bangja election ke mumina phan tuteli pipet danangji parem vek nangji la penitum hamphanga song beselang le phan so dak pan pendam pan lo an hello sumrong hang ke ki thutang apuro ya theason lo lasi alang phan ke bjp party pen sorplot lo pasi mp horen singh be radamai pelong lam thejai pon borlang pher pathuak lamalong arni tili por phahini apor radamai pelong alu hisar po aman pen karbianglong autonomous council cem tuliram ronghang lapen mp horen singh be BJP Iskar Bianglong District Committee Maipu Dhon Singh Teron, Jin Fed Board Chairman Johnny Timong, Lakha Kreser Kep Dipu LA Constituency, BJP Candidate Bidya Singh Ingleng Atum Chetongdun. Bangso Mayalong BJP Lumbajong Mondola Maipu Bidya Singh Hanse Pensi Mai Charipon. Vote diak. Bidya Singh Leng vote diak. Bidya Singh Leng haya lama. Bidya Singh Leng haya lama. Bidya Singh Leng pehai bek nang ma. Bidya Singh Leng pehai bek nang ma. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Top ini kijut si
non ke bangji assembly election deng pon kacu tikiara tuma fan pen cenglok ahin pen gelong dia warsai kapi chun dia fansi na tuma dor ke so naya vote pidong arja long vote pipen bida sing lenga fan pe hai nang po busi ne tuma tu banan chuningi hotmanya rai sokol ai mati সকল এই মোর ভালো প্রা কারদম নমস্কার জুঠাই বিদা সিং লেঙক আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোটটো পদুম ফুলৰ চিনত ভোট দি বিপুল ভোটে জয়যুক্ত কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে জয়যুক্ত কৰিব লাগিব আপোনালোকে বিদা সিং লেঙক ভোট দিয়াৰ লগে লগে অটল অমৃত অভিযান আয়ুষ্মানৰ ভাৰত বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যিবিলাক আগত কাৰ্ড আছে পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰ্ড 7 লাখ টকা আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ সুবিধা পাব প্ৰত্যেকজন পৰিয়াল পাব আৰু লগতে প্ৰত্যেকজন পৰিয়ালে বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড মাহত আপোনালোকে এটা ঘৰত 7 জন যদি থাকে 35 কেজি চাউল কৰি বিনামূলীয়া চাউল আপোনালোকে পাব ৰন্ধন গেছ বিনামূলীয়া পাব PMAY ঘৰ বিনামূলীয়া পাব আৰু এটা পাব আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত ষ্টুডেণ্টবিলাক ছাত্ৰীবিলাকে যদি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নহ'লে ছেকেণ্ড ডিভিজন যদি পায় তেওঁলোকক বিনামূলীয়া স্কুটি আপোনালোকে পাব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে আত্মসহায়ক Pinya Bertal ang sikang toncholok kaduka via phanta kardong.